U drugoj minuti puca Eduardo, ali Ličević s druge strane nije stigao uklizati. Island je odgovorio odmah minutu poslije preko Finn Bogasona, ali je to blokirano u posljednjem trenutku. Iz prvoga dijela vrijedi još samo izdvojiti udarac Perišića u 40. s 20 metara. Tek što je počelo drugo poluvrijeme, Rakitic sjajno proigrava Perišića, ali ga s leđa ruši Olafur Skulason i Island ostaje s igračem manje. Crna iz slobodnog udarca dobro zagrijava dlane Haldorsona. 3 minute poslije sjajnu priliku i odličan udarac ruba 16-terca ima Perišić, ali lopta odlazi u samu vratnicu. Imao je Perišić do kraja još jedan odličan potez u 82. ali nije uspio pogoditi vrata islandske reprezentacije. Domaćin se sjajno i organizirano branio i u Zagreb dolazi sa njih velikih 0:0. Pa na koncu normalno da nisam zadovoljan, nismo postigli gol. Međutim, potvrdilo se ono što sam rekao, da je to jedna ekipa koja ima jedan veliki mentalitet, pravi karakter, fajterski, i na koncu su oni to izdržali, mada smo ih pritisli u drugom polovremenu, nisu manje više ni izlazili, nešto su pokušavali kroz sitne kontre, ali to nije bilo efikasno. Šteta, imali smo, meni se čini, 2-3 dobre prilike, ovu loptu što je odbranio od Ole, to je stvarno refleks bio savršen, međutim, dobro, šta je tu, nismo ga primili, idemo sad doma, igramo pred svojom publikom i mi smo optimistični, dalje držimo put prema Brazilu.